Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas swastiastu. Rajeng semeng di Suparta sareng timbal-timbal sinamian. Punapi gatrane. Mugi-mugi becek-becek kemantan. Lasan tiange ajeng nerwigati. Tiang saking Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Nisan tiange siang 12 tahun. Tiang kal masa tua indek tokoh penemu telepon Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell kakenal pinaka penemu telepon saking Amerika. Alexander embas reng tanggal 3 Maret di Dumas petang dasa pitu reng Edinburgh, Skotlandia. Bapak Alexander inggih punika psikolog lan education mawasta Alexander Melville Bell lan ibunyane mawasta Eliza Grace Simon Bell. Alexander Graham Bell maduwe bini sane mawasta Mabel Gardiel Hubbard. Ia maduwe papat pianak sane mawasta Maria Hubbard Bell, Elsie Bell, Edward Bell, lan Robert Bell. Nanging reng taun 1967 adi lanange padem dugas bayi krana tuberkulosis lan reng taun 1970 kakak lanange padem krana penyakit sane pateh. Dugas alit Alexander subeng ngedengen rasa dendawang adi besan gede. Ia demen maplianan piano lan demen munduhang contoh-contoh tumbuhan. Dugas mayu seroras tahun, Alexander makarya peralatan sederhana sane mengkombinasikan dayung sane kaputer oleh serangkaian sikat uli paku mantuke rengenahang gandum ajak sarmanyane. Peralatan punika bisa anggona ajak becek. Alexander kuliah ring Universitas Edinburgh lan London. Dugas ring London, Alexander tain malajah indek percobaan sane kalakukan oleh Herman Ludwig Verhelmont marupa tuning fork lan magnet sane prasida ngasilang munyi sane prasida kapiragi nyaring. Kalanturnya ring taun 1965 Alexander malajahin malih indik suara sane mendal saking cangkem rikala mawa bosan. Reng taun 1970 Alexander makisiat ke Kanada lan taun 1970 siki ia makisiat buin ke Amerika. Dugas ring Amerika, Alexander demen melajah ilmu suara. Ia ngawangun sekolah lan ngajahin janmo sane bisu lan tuli. Alexander ngancan demen ajak sekancan sane mampaiketan ajak munyi-munyian. Dugas ring Amerika, Alexander ngajahin janmo bisu lan tuli ring Sarah Fuller Boston sane inggih punika sekolah khusus janmo bisu lan tuli. Ia ngajahin sistem pengajaran sane keadaan bahasa visual. Sistem niki dipagai oleh bapaknyane Alexander Melville Bell sane nunjukang abet bibeh, layah lan kolongan mawi guna ring magei suara. Das makedang urip nyane, Alexander makasami galah nyane antuk ngurusi prakara pendidikan dan mau sane tuli lan ipunyane magae American Association to promote the teaching of the speech to the deaf. Saking mayu seplekutus tahun, Alexander suba ngelaksanayang penelitian gagasan sapunapi ngirim lan transfer perkataan. Alexander ngawitin ngelaksanayang penelitian antuk migunayang fonatograf, multiplograf,
Lan elektrik speaking telegraph uli tahun 1773 kanthi 1776. Salanturnyane Alexander maosang pikayuane antuk ngarita piranti komunikasi atau transmisi gelombang listrik. Tahun 1774, uli ia magawe telegraf, ia mengembangkan gagasan dasar sane anyar saking telepon. Percobaan punika kalakukan sareng asistenipun sane mawaske Thomas Watson. Penelitianipun kalaksanayang untuk migunayang piranti pengatur suara lan magnet untuk ngaturin bunyi. Tanggal 7 Maret 1776, penemuan Alexander wau resmi molihang paten saking US Patent Office untuk electric speaking telepon. Percobaan sane kalaksanayang Alexander kesarengan asistennya Thomas Watson sabda ring tanggal 10 Maret 1776. Rikala punika kulune sane katranslate inggih punika, Watson, come here, I want you. Teleponnyane subek kalaktah kajagate sane kapimpin oleh perusahaan nyane Bell Telephone Company ring tahun 1777. Ngenten wantah pinaka penemu telepon pertama, Alexander Graham Bell sejatine ngewanang akeh pisan penemuan lan nglaksanayang eksperimen ring akeh bidang ilmu keweruhan. Alexander Graham Bell nyidaan magawe piranti pelacak gunung es, piranti sane nganggen antuk mendeteksi pikobet pendengaran audiometri, pakaryan eksperimental ring aeronautika lan hidrofil, lan magawe alat detektor logam pertama sane kaanggen antuk manggihin peluru ring awak presiden James Garfield ring tanggal 2 Juli 1781. Ring tahun-tahun panguntap kahuripanyane, Alexander akeh ngalahang galah ring adian musim panas. Alexander padam ring tanggal 2 Agustus 1724 ring yusa telung benang tahun ring Bainburg, Nova Scotia, Kanada. Rikala Alexander padem, make sane telepon sane wenten ring Amerika, talar kapademang pina kecih ngebakti. Inggih wonten asa punika sanepasi dados tiyang aturan indik tokoh penemu telepon Alexander Graham Bell. Nering wonten kekirangan nuna sinampura sinamiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.